mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri wa@radio@voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Leta y'u Burundi irahakana amakuru yatangajwe avuga ko yohereje abasirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ku barwanyi ba Red Tabara. Icyo twabesha nuko igisirikare cy'u Burundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijambo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu Rwanda abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana barasaba gufungurwa bakaburana bari hanze. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aravuga ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo kwirengagiza impungenge z'umutekano w'igihugu cye. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden arateganya gushyira mu rukiko rw'ikirenga umucamanza w'umwiraburakazi wa mbere mu mateka. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hafi 40% by'abaturage baba mu ntara ya Tigray muri mu majyaruguru ya Ethiopia ntibari babasha kubona ibiribwa bihagije. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Icegeranyo gishasha ca PAM gisohotse amezi 15 inyuma y'ingwano hagati y'inteko zo mu ntara ya Tigray n'inteko za leta ya Ethiopia yadutse. Iyo ngwano yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu gihe yakuye mu zabo abandi miliyoni n'imiliyoni mu ntara zitatu za Ethiopia. Ishirahamwe PAM rivuga kandi ko amashirahamwe ajejwe gutanga imfashanyo adashobora gushikira mu bice bitari bike vyo muri iyo ntara. Menyesha ko atamakamyo atwaye imfashanyo arashikira mu ntara ya Tigray kuva hagati mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka urangiye w'2021. Abantu batari bake bafashe ingingo yo kugabanya inshuro bafungura ku munsi. Intara ya Tigray ifise abantu bagera ku miliyoni 5,500,000. Naco umuvugizi wa leta ya Ethiopia Regesse Turu yavuze buno nyene abajijwe kuri raporo y'ishirahamwe PAM yamara yagirije ku munsi wa mbere umuhariti Tigrayan People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo kukoresha inzara nk'ikigwanisho ca politiki. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin uyu munsi yabwiye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo kwirengagiza impungenge z'umutekano w'igihugu cye. Ni inkuru nanone dusomerwa na Fidel Niyongabo. Abo bategetsi bombi bavuganye mu gihe hari amakenga atera yiyongera ko ingingo y'Uburusiya yo gukoraniza inteko nyinshi cyane ku rubibe na Ukraine ari kimenyetso ko buriko bwitegurira gutera ico gihugu. Uburusiya burahakana ko bufise imigambi yo gutera Ukraine, yamara bwasavye ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byubahiriza ibintu bitari bike bijanye n'umutekano wabo, harimwo ko Ukraine itokwigera yemererwa kuja mu ishirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Itangazo ryashizwe ahabona ibiro vya President Putin byatangaje ko we na President Macron bagiranye ikiganiro ku telefone cyamaze igihe kirekire. Iryo tangazo rivuga ko President Putin yerekanye ko adashimishijwe n'inyishu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze ku vy'igihugu ciwe casavye byashikirijwe mu ntango z'iyindwi. Yabwiye President Macron ko Amerika n'ishirahamwe OTAN bitumvirije impungenge zikomeye z'igihugu ciwe, harimwo kutabandanya kwagura OTAN yegereza imbibe zaco no kudashira ibigwanisho ruhonyanganda hafi y'imbibe zaco. Yatangaje ko Uburusiya buzokwihweza neza inyishu zatanzwe mu nyuma yaho bubone gushikiza izindi ngingo zofatwa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden arateganya gushyira mu rukiko rw'ikirenga umucamanza umwiraburakazi wa mbere mu mateka. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirinde. Umucamanza ukuze kurusha abandi Stephen Breyer w'imyaka 83 y'amavuko yatangaje ko azafata ikiruhuko cy'izabukuru mu mpera z'iki gihembwe cy'urukiko rw'ikirenga, ni ukuvuga bitarenze ukwezi kwa karindwi gutaha. Akimara kubimenya, Perezida Joe Biden yahise atangaza vuba ko azashyira mu mwanya we umucamanza w'umugore kandi w'umwiraburakazi.
nk'uko yabisezeranyaga abaturage mu gihe yiyamamazaga. Ababikurikiranira hafi bemeza ko ashobora gutangaza izina rye mu kwezi kwa kabiri kuje. Umuyobozi wa sena kandi ukuriye itsinda ry'abademokarate Chuck Schumer nawe yatangaje ko azihutira gukoresha itora ryo kumwemeza. Uyu munsi Perezida Joe Biden yashyizeho ikipe y'abajyanama bazamufasha guhitamo, ikuriwe n'umuyobozi w'imirimo mu biro by'umukuru w'igihugu Ron Klain. Maison Blanche isobanura kandi ko Perezida Biden azajya abiganiraho cyane na visi perezida we Kamala Harris. Ababikurikiranira hafi bavuga ko bazahera ku rutonde rw'abategarugori b'abiraburakazi byibura 10. Kuva urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangira mu 1789 rwagize abacamanza b'abirabura 2 gusa. Bizaba bibaye rero ubwa mbere na mbere rubonye umucamanza w'umwiraburakazi. Muri iki gihe rurimo abandi bacamanza b'abategarugori 3 bose babera. Ibihugu by'Uburayi uyu munsi byumvikanye ku byumweru 2 ntarengwa kuba byarangije kumvikana ku mugambi w'urugamba bihanganyemo n'intagondwa za Kiyisilamu muri Mali. Fidel Niyongabo nanone agaruke atugezaho iyi nkuru. Ni nyuma y'uko Ubufaransa butangaje ko uko ibintu bimeze muri Mali ku ntwaro y'abasirikare bakoze kudeta atawovyihanganira. Icuka kibi cariyongeye hagati ya Mali n'ibihugu bikorana byo mu mahanga inyuma y'uko abasirikare banse gutegura amatora inyuma ya kudeta zibiri zabaye muri ico gihugu. Ico gihugu carakiriye abacangero b'Abarusiya mu byo bimwe mu bihugu vy'Iburaya vyatangaje ko bitajanye n'igikorwa cabo muri ico gihugu. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Denmark Trine Brams avuga ko ari bigaragara ko ingingo ya leta ya Mali yo gusaba ko inteko z'ico gihugu ziva ku butaka bwayo iterekeye gusa Denmark ko yerekeye abasirikare bakoze kudeta taka kuguma ku butegetsi, amenyesha ko badashaka kugirisha amatora basavye. Uyu mushikiranganje yabitangaje inyuma y'inama y'ibihugu 15 vy'Iburaya bifise uruhara mu vyerekeye inteko zidasanzwe z'Iburaya zijejwe kugwanya intagondwa z'abayisilamu muri Mali vyagize hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video. Trine Brams avuga ko bumvikanye ku vyerekeye gutegekanya umugambi mu kiringo c'imisi 14 ugenewe gufata ingingo kukugena ibikorwa byo kugwanya iterabwoba muri kazoza mu karere ka Sahel bizoba bimeze. Muri Burkina Faso umukuru w'abasirikare bakoze kudeta Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yatangaje ko ubutegetsi bwa gisivili buzasubiraho ibintu bimaze kujya mu buryo. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirinde. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa President Marc Kabore kuwa mbere w'iki cyumweru, Lieutenant Colonel Damiba yavugiye kuri televiziyo ya leta ijambo rye rya mbere na mbere. Yagize ati abaturage bacu nibo bazagena ubwabo igihe inzibacyuho izamara kandi ndahiye ko nzabyubahiriza. Muri urwo rwego yatangaje ko azaganira n'inzego zose. Usibye ingengabihe y'inzibacyuho, yasobanuye ko izo nama zizashyiraho n'impinduramatwara za politiki rubanda bumva bakeneye. Kuri we ariko umutekano niwe wihutirwa kurusha ibindi byose. Yasezeranije abahinzi n'aborozi b'igihugu cye n'abaturage bose b'akarere ka Sahel muri rusange ko agiye kugaruza uduce twose tw'igihugu twafashwe n'abajihadiste bashamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Lieutenant Colonel Sandaogo Damiba yavuze iri jambo gato mbere y'uko abakuru b'ibihugu bya CEDEAO, umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, bakora inama yihutirwa uyu munsi ku ikoranabuhanga ku kibazo cya kudeta ya Damiba. Bafashe icyemezo cyo guhagarika Burkina Faso mu banyamuryango, ariko nta bindi bihano kugeza ubu barayifatira. Basabye abasirikare bafashe ubutegetsi kurekura President Kabore n'abandi bategetsi batawe muri yombi. Bazongera gukora inama noneho imbona nkubone kuwa 3 w'icyumweru gitaha i Accra, umurwa mukuru wa Ghana. Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana basaba kubafungura bakaburana bari hanze. Baravuga ko ubushinjacyaha bubafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Abaregwa bose uko ari 8 bageze ku rukiko bazirikishije amapingu ku maboko kandi barinzwe n'abacungagereza benshi. Bose bari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa kandi bafite amadosiye akubiyeho ibyo baburana. Baraburana ubujurire ku cyemezo gisaba kubongerera iminsi yo kubafunga by'agateganyo. Abaregwa uhereye kuri Bwana Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda bakunze kumvikana mu magambo akomeye yiko mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda. Yabwiye urukiko ko kuva babafunga nta tegeko na rimwe bubahirije. Yasabye ko niba batubaha amategeko bagombye no kuyakuraho. Sibomana aravuga ko bwabo bugenzacyaha, ubushinjacyaha ndetse n'ubucamanza bose bahonyanga amategeko ku bushake. Kuri we inzego z'ubutabera n'ibitabo by'amategeko byagombye kuvaho. Yabwiye umucamanza ko izo nzego zakoze icyo yise ishyirahamwe ryo kubarenganya. Yavuze ko mu zindi manza yaburanye yisangaga ibyo avugira mu rukiko biba bihabanye n'iby'ubwanditsi bw'urukiko. Akabaza umucamanza ukuriye iburanisha impamvu nawe ashaka gushyigikira icyo yise akarengane kagenda gakorwa n'izindi nzego z'ubutabera. Umucamanza yasabye Sibomana kuburana adasesereza izindi nzego. Sibomana yifatiye ku gahanga ubushinjacyaha avuga ko mu nyandiko zabwo hagaragaramo amakosa akabije adashobora gukorwa n'undi wese utarize amategeko. Yavuze ko amaze kubona ko abacamanza bafata ibyemezo bidashingiye ku mategeko. Sibomana akavuga ko uko iminsi ishira icyizere kirushaho kuyoyoka mu rubanza rwe. Ashingiye ku magambo muri Bibiliya, Sibomana yabwiye umucamanza ko abagombye kubarengera ari bo babarenganya. Yavuze ko bafashwe bafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Undi wumvikanye mu magambo nk'ayo ni uwitwa Hamada wabwiye urukiko ko asa n'uburana n'umuntu ku giti cye aho kuburana n'itegeko. Yafashe urubanza burana rugereranya n'umugani w'ikirura n'umwana w'intama. Uwitwa Alexis Rucubanganya we asanga amategeko aburizwamo imbere y'ubushinjacyaha, akavuga ko uretse gushaka kubaboreza muri gereza nta rindi perereza ubushinjacyaha bukibakoraho. Yikomye ubucamanza ko bwumva ubushinjacyaha kuruta abandi baburanyi. Mu mboni yafata umushinjacyaha nk'umwana wo mu rugo utagira icyo aburana ababyeyi. Yavuze ko ntacyo ubushinjacyaha bumukurikiranyeho. Afata dosiye aburana akayita icyuka. Yasabye urukiko ko rwahagarika icyo yise ikinamico baburana rugakurikiza ibyo amategeko ateganya. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana nawe aravuga ko ubushinjacyaha busa naho ari bwo buca urubanza. Yabwiye urukiko ko bamufashe bamufunga birengagije ko ari umunyamakuru. Aravuga ko nta cyemezo cy'urukiko bari bafite kibemerera kumufata nk'uko amategeko abiteganya. Nsengimana arasobanura ko ibyaburana byagombye gukemukira mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Ibiri hanze y'ibyo umuyobozi wa Umubavu TV na Umubavu.com avuga ko hari ikibyihishe inyuma. Nsengimana yasabye umucamanza kuba intwara agaca urubanza gitwari. Uyu munyamakuru yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha ubwabwo bushaka kuremba mu buryo buziguye abanga leta y'u Rwanda. Yavuze ko afungiwe mu gipangu cy'abagore mu kato ka wenyine kandi hakonje cyane, bamusohora rimwe akota izuba. Yasabye urukiko gutegeka ko ava mu munyururu ibindi byose bigahinduka impfabusa. Umunyamategeko ubunganira Gatera Gashabana yasabye urukiko gusuzuma ubujurire bwabo icyemezo kibafunga kikavaho. Yavuze ko umucamanza wa mbere nta bubasha yari afite bwo kubaburanisha. Mu mvugo itaryoshye mu matwi y'ubushinjacyaha, Gashabana yavuze ko bwagiye burituramiraho kugaragaza ko hari icyo bumaze kugeraho mu iperereza buvuga bukibakoraho. Ubushinjacyaha bwasabye Gatera Gashabana guhindura iyo mvugo ariko abubera ibamba. Hari n'andi magambo bwasabye ko abaregwa bayagorora kuko buhagarariye inyungu za rubanda mu rukiko. Nkaho umunyamakuru Nsengimana avuga ko iyo bubazanye mu rukiko buba busa n'ubwibereye mu butembere. Bwavuze ko abaregwa bakwepa ntihagire icyo bavuga ku byaha bubarega. Bubarega ko bavuga ko barambiwe kwicwa, gufungwa, gutotezwa, kuburirwa irengero n'ibindi. Buvuga ko niba bavuga ko Rusesabagina n'abandi bafungiye ubusa bidatangaje kumva babwira urukiko ko barengana. Ku munyamakuru Nsengimana bugakomeza kuvuga ko ibyaha bumurega biri hanze y'umwuga w'itangazamakuru. Bushingiye ku mategeko buvuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda. Bumurega ko ku munsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day yatambukije ibiganiro bivuga ko mu Rwanda abantu bafungiye ubusa. Bumurega ibiganiro bivuga ko Kizito Mihigo yishwe na leta kandi iperereza ryaragaragaje ko yiyahuye. Bwasabye ko ibyo bavuga byose urukiko rwabitesha agaciro bagakomeza gufungwa mu gihe bagitegereje kuburana mu mizi. Bubarega ibyaha 5 birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Urukiko rwavuze ko ruzabifataho icyemezo ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri. Akabagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tugume mu Rwanda nyuma yaho icyo gihugu gitangaje ko kuva kuri uyu wa mbere kizafungura umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Ale Mukurarinda aratangaza ko nta yindi myiteguro izaba ku wa mbere, ko hazahita hatangira urujya n'uruza. Gusa abwira abaturage gukurikiza amabwiriza agendanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yari mu kiganiro na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u Rwanda yagifashe, ikaba yagifashe mu rwego rwo
gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyari byabaye mu minsi ishize bishingiye ku itangazo ryari ryavuye mu mubonano hagati y'intumwa ya perezida wa repubulika ya Uganda Museveni n'ibiganiro yagiranye nyine na perezida wa repubulika y'u Rwanda. muzi ko niba mwibuka neza baganiriye cyane cyane ku bibazo u Rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza, birebana n'umutekano w'u Rwanda muri rusange, ku bantu bashaka kuwurwanya bafashijwe n'Ubugande cyangwa bari Bugande, ndetse by'umwihariko n'abanyarwanda bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, gukubitwa, kwamburwa imitungo, kwirukanwa. Bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa, niba navuga gutyo, byerekana yuko dutangiye gukemura icyo kibazo. Ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa. U Rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo, nuvuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze, natwe dore ibyo dukoze, kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka. Hari ibirego byinshi u Rwanda rwashinjaga Uganda, navuze ni hari icyo Uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo. Byonyine kuba hari intumwa ya perezida wa repubulika ya Uganda yaje hano iri kuri iriya rwego, mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro bakavuga bati twaganiriye ku mpungenge, ku bibazo by'u Rwanda rwagaragaje muri iyi myaka itatu indi rutahwemye kugaragaza. Icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke Ubuganda bwakoze. Ibyo rero nta wabihakana koko byabaye ku mugaragaro, iki gikorwa cyo cyarabaye rwose. Hanyuma kuri 31 hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazazinduka ingendo zifunguke nyine bagende? Abaturage bazazinduka bagende, ndetse banazirikana yuko hatazaba urujya n'uruza, kuko turacyari mu bihe bya covid. Iki kintu ntabwo abaturage bagomba kukibagirwa. Ngira ngo no mu itangazo babivuze bavuga bati u Rwanda n'Ubugande bazanarebera hamwe uko amabwiriza, uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo. Usanga muri iki gihe, iyi myaka ishize, abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye, byaba iby'Ubugande, byaba bimwe na bimwe byo mu Rwanda. Icyo mwakivugaho iki nyuma y'iyi ntambwe? Icyo nabivugaho ni uko ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza, ibyo bashaka. Buri gihe birumvikana ko bagomba kwigengesera ntibarenze ibyo amategeko abuza. Ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u Rwanda na Uganda, ikigomba kwitabwaho nicyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze, haba perezida wa repubulika, haba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano. Ngira ngo nicyo cy'ingenzi, kandi nta muyobozi ku mugaragaro, haba hakurya haba hakuno, wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi. Uwo yari Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ku ruhande rwa Uganda, leta yatangaje ko yanejejwe n'icyemezo cy'u Rwanda cyo gufungura imipaka ibihugu byombi bisangiye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, yateguye inkuru ikurikira irimo n'ukuntu abaturiye umwe mu mipaka bakiriye iyo nkuru. Imyaka 3 yari igiye gushira u Rwanda rufunze imipaka yarwo yose rusangiye na Uganda. Mu itangazo rigufi rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, ubutegetsi bwa Uganda buvuga ko bwakiriye neza itangazo ryo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye ikishije ku rubuga rwayo rwa Twitter rwo gufungura umupaka wa Gatuna. Itangazo rirashimira abategetsi b'ibihugu byombi kuba bakoze ibishoboka byose kunagura umubano w'akarande hagati y'u Rwanda na Uganda. Ibi ngakaba ari ibintu by'ingenzi cyane ku mibereho myiza y'abaturage b'ibihugu byombi. Gufunga iyo mipaka byagize ingaruka ku migenderanire y'ibihugu byombi, cyane cyane ku bucuruzi bwambukiranya imipaka, dore ko u Rwanda rwahise ruhagarika ibicuruzwa bituruka muri Uganda kwinjira muri icyo gihugu, ndetse ubutegetsi bwacu bukanabuza abanyarwanda kongera gukorera ingendo muri Uganda. Uretse guhomba imisoro n'amahoro ku rwego rw'ibihugu, abaturage bari basanzwe batunzwe n'ubucuruzi kuri iyo mipaka wa Kagitumba uzwi nka Mirama Hills ku ruhande rwa Uganda, uwa Gatuna hamwe n'uwa Cyanika, ubuzima bwabaye nk'ubuhagaraye. Umukuru w'abacuruzi bo ku mupaka wa Cyanika, Emmanuel Sebaganda, yatangarije Ijwi ry'Amerika uko bakiriye iyo nkuru y'ifungura ry'umupaka. Byatunejeje kubera ko kuva mbere twarahahiranaga n'abavandimwe bacu,
kandi tukaba twiteguye n'ubundi guhahirana. Mu gihe umupaka wari ufunzwe nyine urumva ntabwo twe tumerewe neza kubera ko twaracuruzanyaga, twari bamwe duhahirana, ariko kuva aho bafungiye urumva nta kindi kintu twari tugikora. Abacuruzi bagenzi banje nabagira inama yo kugira ngo nibaramuka bafunguye umupaka bongere bakorane bo hakurya mu Rwanda nk'uko bakoranaga mbere, nta buryarya burimo. Umujyi muto wo ku mupaka wa Cyanika ku ruhande rwa Uganda wo ngo wari warabaye nk'itongo, dore ko ubucuruzi hakurya no hakuno aribwo bwari butunze. Umuyobozi wawo Sanyu Erasmus avuga ko ubuzima bushobora kugaruka muri uwo mujyi imipaka nifungura kuwa mbere. Buri umwe wabyumvishije yumvise yishimye cyane kubwo yatekereje kureba ko ubuzima bwenda kongera guhinduka mu buryo bwo gucuruza, hakaboneka ibyo gufasha ndetse no kubutura umwanya, ntube nk'uko wari umeze wagira ngo hari icabayeho mu buryo bw'ibura ry'abantu, ibicuruzwa ndetse na developments z'umwanya muri rusange. Kandi nshimira abanyakubahwa bombi b'ibihugu byombi kuba badutekerejeho bakavuga ati abantu baturiye imipaka nabo bifuza gufatirwaho bizinesi zabo zigatangira. Umuyobozi w'akarere ka Gisoro gahanye urubi n'igihugu cy'u Rwanda Ebo Bizimana yongeye gutangariza ijwi rya Amerika ibyo abaturage muri rusange bahombye kuva umupaka wafunga. Ku ruhande rwacu ubu tugiye kongera gusubira mu kugenderana kuko bari barantesheje kubonana na bane wacu abavandimwe twapfishaga ntaze kuduherekereza, hagira ukutashya ubushyitsi ntagire ubuzamo, yewe n'abajyaga mu Kibeho bagiye kureba Bikira Mariya ntibari babona ko aho kunyura. So ni ukuvuga ngo ibyo byose bigiye kubonera, nuko hari n'abantu bizeraga kuza hano bakaza baje kudusura nyine ku ma weekend, nta kindi kibazanye ari kurya ku sente zabo bapakaje. Natwe ngo mbonye akanya ko gusubirira Rubavu nkangira nkarya kufi kongera kurya nicaye ku Kivu hariya ku Mwaro, kandi nabashaka nkanyarukira no muri Goma hafi. Ibyo byose twarabihombye. Muri rusange abanyagihugu batari bake biriwe bahererekanya ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga kuri iryo tangazo ry'igihugu cy'u Rwanda, benshi bavuga ko gufungura imipaka byari byaratinze, ko atari ikintu cyazongera kubaho. Ati mu gihe hongeye kuvuka ubutumvikana hagati y'ibihugu byombi, ikibazo kizakemurwe hatabayemo gufunga imipaka. Nibutse ko u Rwanda rwafunze imipaka yarwo na Uganda tariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 2019. Icyo gihe rwasobanuye ko Uganda yateraga inkunga abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uganda yarabihakanye, ariko nayo iza gushinja u Rwanda gucura umugambi wo guhungabanya umutekano wayo. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda. Tukivuga ku ifungurwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda, umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba nawo wakiye neza iyo ntambwe. Nibyo mugenzi wacu Temistokle Mutijima atugezaho. Itangazo ryashyizweho ahagaragara n'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango uhuriyemo ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC kuri wa gatanu riravuga ko urwo rwego rushimira leta ya Uganda n'iy'u Rwanda ku muhate wazo waganishije ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna riteganijwe ku ya 31 y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'2022. Muri iri tangazo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Bwana Peter Matuki yavuze ko ifungurwa ry'uyu mupaka rigiye kongerera ingufu gahunda zo kwihuriza hamwe kw'ibihugu binyamuryango. Avuga ko kongera gufungura iyi nzira y'ingenzi y'ubucuruzi bije kunganira ibikubiye mu masezerano y'isoko rimwe ku bihugu byo mu karere, kandi bizafasha mu guteza imbere ubukungu n'imibereho mu bihugu binyamuryango binyuze mu kongera kubyutsa urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa n'imirimo rwari rwarahagaze. Bwana Matuki kandi asanga kongera gufungura uyu mupaka bizanarushaho guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Ati iki cyemezo kiragaragaza ukwiyemeza kwimbitse n'ubushake busanzwe mu bakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bwo kwagura no gushimangira imibanire myiza muri iki gice, na cyane ko umuryango ukomeje kwaguka hamwe n'ukwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guteganijwe. Uyu munyamabanga wa EAC akaba yavuze ko ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango bwiteguye gutanga ubufasha bwose bushoboka mu gushyigikira gahunda zigamije guteza imbere ukwihuriza hamwe kw'ibihugu byo mu karere. Radio Ijwi rya Amerika.
leta y'u Burundi irahakana amakuru avugwa ko yohereje abasirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ku barwanyi ba Red Tabara. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Igisirikare c'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha amakuru ko ayo makuru atarayukuri. Ivyo tumaze iminsi natwe tuvyumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twomesha nuko igisirikare cy'u Burundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijambo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko igihugu kibanyi cya Kongo murabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Kongo baba barabibuze mu gihe batuba bagiyeyo hisunzwe amategeko. Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice, ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Joel Namunene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare c'u Burundi kiri mu ntambara n'umuhari Red Tabara ugwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara ca Uvira. Hari intambara y'igisirikare c'Abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo ni Red Tabara, barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi? Ni yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinda urundi. Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muhari Red Tabara kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika muri Kongo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana, yemeza ko intambara imaze indwi irenga. Niho umugwi wabo waza barawuhagaritse rero usubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imice ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu. Ico bikoze umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko. Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrica, Somalia n'ahandi. Iryari igisirikare cy'igihugu gishobora kuja gukorera amakungu, birazwi yuko bigenda biciye mu bijanye haba n'imigenderanire y'ubutagitaniye n'ibindi bihugu, cyane cyane nko mu burere nka EAC canke ibindi Africaine canke Nations. Arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Mu makuru ya siporo n'imikino uko bizaba byifashe muri wikendi mu Rwanda turabigezwaho na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Uyu munsi kwa gatanu harangiye imikino ibanza ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Imikino 3 niyo yari iteganyijwe kuri stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya Marine FC yatsinze Kiyovu Sport igitego 1-0. Gorilla FC yatsinze Espoir FC ibitego 2-0 kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Undi mukino wabereye kuri stade Kigali Nyamirambo uhuza APR FC na Police FC. Uyu mukino warangiye APR FC itsinze Police FC ibitego 2-1. Ejo kwa kane hari habaye imikino 5. Mukura Victory Sport yatsinze Tenseur FC igitego 1-0 kuri stade Huye i Butare. Bugesera FC yatsinze Gicumbi FC ibitego 2-0 kuri stade
Bugesera. Kuri stade y'akarere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, ikipe ya Etoile de l'Est yatsinze AS Kigali ibitego 2-0. Kuri stade Umuganda i Rubavu, ikipe ya Musanze FC yatsinze Rutsiro FC igitego 1-0. Rayon Sport yatsinze Gasogi United igitego 1-0 ku stade ya Kigali i Nyamirambo. Nyuma y'imikino ibanza y'iyi shampiyona, ikipe ya APR FC niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 31 mu mikino 13, ikaba isigaranye imikino 2 birarane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Kiyovu Sport ifite amanota 29 mu mikino 15. Rayon Sport ni ya gatatu ifite amanota 26. Ikipe ya 16 eno ya nyuma ni Etincelle FC ifite amanota 11 mu mikino 15 n'umwe n'ibitego 13. Mbere y'uko icyiciro cy'imikino yo kwishyura gitangira, hazabanza gukinwa imikino y'ibirarane. Ku itariki ya 19 y'ukwezi gutaha kwa kabiri nibwo hazatangira imikino yo kwishyura iyi shampiyona. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubasezereho tubifuriza weekend nziza.